Boss, es domāju. Jūžu, man te ir misija. Jā. Labi. Bez 2 minūtēm pie vārtiem. Un pasaules krāsotāji. Mums ir misija. And I can't wait to finally explode. The big, big bang, the reason I'm alive. When all the stars collide in this universe inside. The big, big bang. The big, big bang. The big, big bang. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk down the beach tonight, I bet that we could light up the sky. The big, big bang, the reason I'm alive. When all the stars... Agrāk mūsu skolā bija noplikuši un veci vārti. Visi, kas devās uz 12. un dažreiz arī 9. klašu izlaidumiem, gāja viņiem cauri. Gan man, gan mūsu skolotāji likās ļoti labi ideja viņus nokrāsot, padarīt spilgtākus. Take it from me, I don't wanna be mummified. Sometimes I feel so isolated. Tagad mums tas izdevās. Vēl viens labs darbs padarīts. Misija ir pabeigta. Your body here.